Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Zenideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Aitortzen diot jainko guzi zahaltsuari eta zuei ere nire zenideoi, pekatu egin dudara gogapen hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez. Bai, pekatari naiz, horregatik eskatzen diet Andre Maria Virginari, aingelu eta santu guztiei, eta zuei ere bai, bere zenideoi, otoiz egin dezazuela nire alde, jainko gure jaunari. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsoa eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Egin dezagun otoiz. Jauna, laguntza egokiak prestatu dituzu gure auleriarentzat. Egizu, pozik har dezagula eta besteen artean ere zabaldu, zuk ematen diguzun salbamena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita gizali eta gizalietan. Amen. Jakinduriaren liburutik, honela zioten gaiztoek. Oker arrazoituz jar diezaiegun sareak kintzoari. Gogakarrai gertatzen baitzaigu. Gure jokabideari aurka egiteko dio. Legea ustea aurkipenarentzat digu. Eta hartutako eziketaren aurkako hotsegiteak salatzen. Jainkoa ezagutzen duela dio. Eta jaunaren semea deitzen dio bere buruari. Bere izaeraz gure pentsaera salatzen du. Zintzoen ikusten utza jakin jasanazi zaigu. Bestena eta bezalakoa da harren biziera. Eta oso bestelakoa harren jokabidea. Faltsutzat hartzen digaitu. Eta kutsagarria baliz bezala urruntzen da gure jokabidetatik. Azkenean zintzoak zoritxu izango direla dio, eta jangoikoa bere aita duela eta arro dabil. Ikus dezagun esaten duena egia den ala ez. Azter dezagun nola amaiera duen ikusteko. Benetan jangoikoaren semea badin bada, etorriko zaio ura zintzoari laguntzera eta libratuko du esaien eskuetatik. Irainak eta oinazeak jasanaziko dizkiogu. Harren lasaitasuna ezagutu eta pazientzia probatzeko. Heriotza lotsagarrira kondenatuko dugu. Bere esenetan jangoikoa alde aterako baizaio. Horrela, arrotzei duten gaiztoek, baina oker dabiltza beren gaiztakeriak itxutu baititu. Ez dituzte ezagutzen jangoikoaren asmo ezkutuak. Ez dute jangoikoare zaletasunari dagokion saririk espero. Ez da aintzak hartzen ere bizitza akas gabeari dagion orea. Jaunak esana. Denok erantzungo dugu. Hurbil zaitez jauna bihotz hautsiei. Hurbil zaitez jauna bihotz hautsiei. Gaizkilien aurka jaunaren aurpegia, lurretik ezabaltzeko haien oroitzapena, deiar egiten dute zintzoek eta jaunak entzun larrialdi guztia libratzen ditu. Hurbil zaite jauna bihotz hautsiei. Hurbil zaitez jauna bihotz hautsiei. Salbatzen ditu barne eriorriak, zoritzar asko
izaten du zintzoak, baina guztietatik libratzen du jaunak. Hurbil zaite jauna bihotzen hautsi. Ezur guztiak zintzin, zaintzen dizkio, bat bakarra ere ez diote hautsiko. Jaunak eskatzen du bere zerbitzari bizia. Arrengan babaisten diren ez dute zigorrik izango. Hurbil zaitez jauna bihotz hautsia. Kristo guri Jauna zuekin. Jesucristo Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesus Galilean zebilen, eta, ez zuen Judean ibili nahi, juduek hil egin nahi baitzuten. Hurbiltzen etxola jaia, juduen jaietarako bat. Jesusen senideak jaietara joan zirenean, Jesus ere joan zen, baina ez agerian, erdi eskuetan baizik. Jerusalemdar batzuek zioten, ez alda hau hil nahi dutena, lasai asko ari bada hizketan, eta ez diote ezer esaten. Onartu ote dute agintariek hau dela Mesias, baina hau badakigu nongoa den. Mesias etorriko denean ordea, ez du inor jakingo nongoa den. Orduan, Jesusek tenpluan irakasten ari zela, oihuka esan zuen. Ni ezagutzen nauzue eta badakizue nongoa naizen. Baina ni ez naiz neurez etorri, baizik eta fidagarria denak bidali nau. Eta zuek ez duzue hura ezagutzen. Nik bai ezagutzen dut. Harengandik bai nator eta har bidali bai naiz. Orduan, atxilotu egin nahi izan zuten. Baina ezin izan zion inor eskurik erantzi. Ez baitzen artean iritsia haren ordua. Jaunak esana. Bueno. Conforme nos vamos acercando a la Semana Santa, ya, la recta final de la Cuaresma, va creciendo la tensión, el drama, y se van como cada vez más polarizando y poniendo más a las claras las intenciones, ¿no?, de los corazones estos que están cada vez más cerrados y que quieren acabar con Jesús. Quieren acabar con Jesús, como finalmente harán, ¿no?, lo que celebraremos la Semana Santa, cuando Jesús es apresado, crucificado. Bueno, y no quieren, ellos ven, como tantas veces nos puede pasar a nosotros, juzgamos las cosas únicamente pues, por nuestros sentidos físicos, materiales, por las circunstancias exteriores, la apariencia externa. Oye, se suponía que Jesús era de Nazaret, de la familia del carpintero de José. Entonces, nosotros sabemos por las profecías que el Mesías va a venir de Belén y que de alguna manera viene de lo alto. Y tú eres aquí conocido, ¿no? Claro, Jesús en cambio reivindica que eso es lo que pues piensan, vamos a decir, pero no es la verdad. Él nació en Belén y él viene de lo alto, de aquel que le ha enviado, del Padre, al que, y les dice una cosa muy fuerte, ¿no? Vosotros no lo conocéis, yo en cambio sí lo conozco, porque, como dirá en el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no?, él estaba, el Verbo eterno, el Hijo eterno de Dios, estaba desde el principio en el seno del Padre, por eso conoce, porque él es Dios mismo, conoce el corazón de Dios Padre, porque él es Dios, ¿no? Y vosotros no lo conocéis, y yo he venido para revelároslo. Y claro, esto pues no lo entienden y se obcecan, ¿no? Y en su dureza de corazón, en lugar de abrirse, pues tienen su estructura mental, oye, aquí no entras, y quieren acabar con él. Dios nos tiene que interpelar de alguna manera también a nuestras falsas estructuras mentales, a que a veces ponemos nuestra seguridad, nuestros propios criterios, ¿no?, en lugar de dejarnos pues corregir por el Señor. Y también me parece muy importante, ¿no?,
El que tú en tu vida, que eres otro Jesús, ¿no? Tú en tu vida que eres otro Jesús, porque eres templo suyo, porque por el bautismo has sido hecho otro Cristo, ¿no? También, igual que de Jesús decían, oye, pero ¿este de dónde es? ¿De dónde saca? ¿De dónde saca la fuerza para hacer estas cosas? ¿No? Pues también en tu vida, oye, esta mujer, este hombre, ¿de dónde saca la fuerza para vivir en la paciencia, en el amor, en la confianza? En la confianza, ¿no? ¿De dónde saca esto? La paciencia para no estrangular a alguno, por ejemplo. ¿De dónde saca, no? Pues del Señor, ¿no? Del Señor, de la alegría con el Señor, de la confianza en el Señor. Igual que Jesús vivía en relación con Dios, Padre, ¿no? Y de ahí sacaba, ¿no? Pues de su condición de hijo, sacaba la fuerza para hacer los milagros. Tú también, oye, ante las circunstancias externas que tantas veces, oye, de salud, de dificultades de la familia, de los hijos, de la ancianidad, de tú verte limitado, ¿de dónde saca este hombre, esta mujer, la alegría para, ante la muerte de un hermano, por ejemplo, ¿no? Oye, y sin embargo, mantener la paz, la alegría en el corazón, la esperanza. ¿De dónde saca la fuerza? Pues viene de Dios, ¿no? Vosotros no lo conocéis y el mundo se interrogará, mirará tu vida y se preguntará, pero este hombre, esta mujer, oye, ¿por qué ante el mal responde? Pues eso, no la llevan los demonios, sino que tiene mansedumbre, paciencia, bondad, ¿no? Esperanza. Pues esto viene de Dios. Y por eso nos celebramos la Eucaristía, para alimentarnos de la fuente de la vida, de la fuente del amor, de Dios mismo, ¿no? Igual que Jesucristo unido al Padre, nosotros unidos a Jesús, para poder manifestar en el mundo pues esa vida nueva. Pues que así sea. Y después de esta confianza en el Señor, presentamos nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Skadestayun Jaunari. Pedimos por todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad, para que trabajen por el bien común, por la justicia, de modo especialísimo, por la paz. Skadestayun Jaunari. Pedimos por todos los que sufren, de modo especial, por todos aquellos que están como más endurecidos, como que ya, pues por los sufrimientos de la vida, lo que sea, están ya que no esperan nada, que están ya como de vuelta de todo, una actitud de descreimiento, pues para que el amor de Dios, que todo lo puede, les toque el corazón, les abra a su infinita misericordia, a la esperanza. Skadestayun Jaunari. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, hoy especialmente de Asunción Goldaraz, de Martín Odriozabala y de Jesús Otamendi. Skadestayun Jaunari. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Senideok, egin dezagun otoz guztio batean, Eliza osoaren oparia jaingoikoari eskaintzekoan. Jainkoa guztiduna, sakramentu honek zu zaitu bere iturri. Garbi gaztala bere indarrez,
eta zuganaino eraman. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen unai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betiereko horri. Guk zuri eskerrak ematea nahi baituzu, penitentzia eginez, eta jan edanetan neurria hartuz. Horrela, gure pekatari arrokeria ezirik, eta goze direnei jatekoa emanez, zure bioz zabalaren antzeko izan gaitezen. Horregatik, aingero guztiekin batean, bioz batez gorezpen hau kantatzen dizugu. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna, zeru lurra ere dauka, zure bizia, osana zeru oienetan. Benekatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru oienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santo dizkizu badao gitardo hauek zeure espiritua izuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta jan guzie kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean ajalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta edan guzio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta Santorekin, Florentzio gure kosteanarekin, eta liz gizon guztekin batean. Era berean, izango guan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Asunción Gondaraz, Martin Odriozabala eta Jesus Otamendi. Eta hildako guztiak ere, izazu zeure arpeiaren argitan. Errukizekizkigu arren gu guztio betiko bizia iritz dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia Dobatxorekin, haren senar Jose Santorekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jagoikoa guztu den horri, Espiritu Santoarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, sabatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, beldur gabe esan ezagun. Gure aita zeruetan zerena, santu izan, etor bedi, egin bedi zure naia, zeruan bezala horrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorra. Guk ere gure zordonei barkatzen egunez gero. Ez gaizazu utzi tentailan erortzen, baina atera gaizazu gaizetik. Atera gaizazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei. Pakea uzten dizuen nire pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea mamatazuna, erregi bizi baitzarra gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jagoikoaren bildotxa, zuten zen duzun munduko pekatua, erruki jauna. Jagoikoaren bildotxa, zuten zen duzun erruki jauna. Jagoikoaren bildotxa. Hona hemen, jagoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira bituak. Jauna nuez da izin jartzuna etxean sartzeko, baina sartu itx bat eta sentatuko naiz. ¿Tienes que escuchar? Rafa. Sí.
Egin dezagun otoiz. Jauna, beti zahar berrituz ibili behar dugun ezkero. Egizu, utzi dezagula zahartzen gaituen pekatua, eta zure graziak berritu gaitzala. Jesukristu gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin. Edenka zaizatera jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakea. Guk ez